obo kaya yobo ngabantu babaje kwa magena keumbu mutagedendeke abantu baminto tigamba tebi igongo ligichikura isiko gana chaga era sengenjege ndeke igongo etana na isiko ngo ligichikura cha Kenya cho president bora ni numwantebi ndiki go sentige ko ligingo tara ko chikera sengo genda igo mutagete ngende mwaka abantu amaginaga igo genda boruya abantu basoba sibuna banga magina abantu baminto tigamba tebi abahuzi go basiare karete Kenya uno mwaka nyachare go tunyulia korurodwa paka kihanja paka mpeketoni paka kirase tego toka ngani intwe tutake toka kole bindo iga bigo chikosereria abantu baite lieta bitagwenereti naende siasa ituko ndio siasa gusiga yana kogera tochigo itera manyinga kana abantu togo ita na mote kapenye ngecheka bili hapana ligichikura ne haki ya oko ligichikura fine lakini ligichikura na mazikani no bwanchani na kosika abantu baito bagusi koibana nile ege ndogeli akore kana nege ndekebe naenda bamura bali barenge ga balinda mwananchi abamura baito bale bande ga bagusi no bali na barwe group eli na bantu ko genda tole sobo bona ne chikura togo likenye ngima muisonde ne munarenge eguki muisonde eliende na hero narenge mambi ngo enda de masai na roko lichikura kumota ke tabantu bachiko ngaka mageno asenge to wakala kama na abasoba ira abantu baminto titoba oita berege ndeke nonyera asini bono tigato igore echapte nya lakini momanye iga abantu baito estali yo okole bindebi igeta ke tokora iga gwatana na abantu baito bagusi mbali gendo engenje kabirere naenda bagusi titogwancha twatana nekane mwanje twatana nekane abagusi go togotere na amo 20p oise korora mangana abeire iga nonye kwale korora igoro koru olkarau eze ya ngire serikali eze tiange tia serikali eze ya ngire serikali na ene tigabatigo ne gongaina ngaina abantu obone bolina abantu bakanire bono batagetobo gambyo boye jenjenya na ene mumanye tenga inche nonde tayare korusie sati tosukie gazi bosi Baso na tali boyo so bona ko asa tutwaro wanje ni abantu baminto tutwaro morembe lero iga buna tokoruga iga kogenda vile tunatoka hapa leo kwenda kushika yule kijana ambaye alikufa kwa sababu ya hii maneno. Iwe leo ndio siku ya mwisho ya kuongea mambo ya goons na mambo ya violence hapa Kisii. Hatuna shida na mtu yeyote. Viongozi wetu waelewe wote. Hata kama hatuko kwa chama moja, sawa, sisi ni demokrasia. Hata kama wewe unataka kuunga mkono serikali, sawa, hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Lakini kumwaga damu hapana. Kuua watu hapana. Kwa sababu unataka hivyo. Kupeleka mishale kwa mazishi ya watu hapana. Kubogolie meyo, kubogolie makombe, ese birera abantu bakurenga no utari tuko ita abantu. Obona bwo bogambi. Obuno bochoni bwo murongo. Webona bire. Tosikane. Abarayi barana abange uko bahande libaga babere babakwani tumanye ko benda abambera bande base ita bako ligichikura no bali ngumbu alikirivo mbeta ko bonjari no gora ko wetutu na bande lakini igonda arangelie babere na bagaka baitombere ga bamaite saba kabale ingana ndigo sarika kamoranje karatiga kamoranje abarayi baitongo baterinde endugu yane birundu Mwezi ipi kuna moko likichukula nyali baliga nonyemba libanu moko liko mobata yoga kuno Okengo na Richard Tongi mobata ebi monsi kobe ko morembe aseke nyoleke gyase itoko zaba notali boyiko tuanja ne ndo baso tubatia abantu baito n'abantu baje koituga abamura bali ba kwa magena ga ba koituga pako mwako Richard Maraga ba koituga magena n'abantu baminto mboso ukyo kututaite kweretera usigaye ndo baise kwanje eteki na no wanyenga abantu manina bali bazelinda mwananchi
nonye malitole kama United Opposition twenzi tole timu yemo gotonga buna netu ko wataki Sifuna yoinje wataki ko wataki Gachagua oinje wakuna ko kuna Kalonzo oinje wakuna ko kuna Martha Karua oinje wakuna ko kuna Eugene Wamalwa oinje wakuna baminto na mota to chako titina uchaina wandu hapana towe kama sikani naende bali wangu tole abarabu yeso opposition no toko emirimo abarabu amo to bangese ngora to sabe ya sa to la mabera to eguri bagelio to chokense ikiara ya jiru na ya jiru mwaro jumna gurtwa chaka magana ya kurunyanzio ngorito akora jiba election baka igore temule dia to ite nyekuru karau abanda ko basoki ndonko basoki najua jolile wana urongi mnatoka wazo ande vile niliwaambia hakuna wananchi sisi hakuna siku mtu atakwambia hapa eti kura itaibiwa tukiwa wapi sasa hivi hakuna kwa sababu tangu ile maneno tulifanya tangu ile maneno ya jana maneno ya juzi tukiwa na by-election hapa Nyamira tuko na mpango we will protect sisi tunajua vile tunafanya na nitawaambia wale candidates wako hapa vile tutajipanga tutaanza riaso ya kupanga vile tunalinda mambo yetu hakuna vile tuko tayari we are ready na ndio mama yetu towo tawale bindebiga na renda matenda hivi toko ibakora tena ono abantu baminto na jere kama anje abantu nabange tobe na ndio ya tole bilera ange bono toko babazarabu abantu baminto baramoko bijikura mwezi mwanje ndwezi towo ja ukwana kero tuzo ukwana otoko bera forever ko mwanenge wanja kama anje kaisa masikani gaki birundu ganzo Mungu ganze inona ukwana bwo mwebyo lakini abaka baita wanene banyeri baje babarega igababere umugaka majogu no mugaka ongeri babakwani sena takala iga ndogumutira umumuro ojo le maiga aje constituency ayenere de maiga oyugoluke sayo lera bakwana bagisangu baite ikeyemo abantu namba basakorro wimali wanje women rep candidates komuranje toy one or two of you babakwani ili togenda matanga ayo microphone yeye ndio Mike yeye aya Matthew chakera litangani omwaka ongeli atokwani na ende na wako na linga lakini ori chikura na mazikani no bwanchani na kozika abantu baito bagusi toibona ndio ege ndogeri akole kana nege ndekebe na enda bamura bari barenge ga barinda mwananchi aba mura baito bare bande ga iga bagusi no wale na wale group eli na wala nduko genda tole sobo wala nechikura togo likeyingima muisonde nembu narenge ekuki muisonde eliene na hero narenge mambi nko enda de mazai na rokori chikura umota ke tabantu bachiko ngaka mageno ase ni to waka kama na abasoro ira bantu baminto titowe oito berege ndeke no yazimi bono tigato igore e chapter nya lakini momanye ga bantu baito style yo okore bindebi igeta ke to okora yo watana na bantu baito bagusi mbarigendo engenje kabire naenda bagusi tito wanja twatananekane mwanje twatananekane abagusi go tole na amo 20p oise ko rama ngana abeire ga nonye kwari ko ro igoro koru ikarau ese ya ese tiange serikali ese yangira serikali